Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kikin honi lekai football jong kani kejela. Shen kin sayo bani shimenta saha ka wei ke lempong ya kop lekai football ka bahe. Ya ka balatem kum ka 5th Sunfeast Cup 2019. Ya ka ba on sapelong da ka Lenti Jam Welfare and Development Association. Ya ka ba on baiting kapat da ka company Sunfeast ringkat ka jingkersan lang da ka kenhon SPT Sports na Bangalore. Bat ya kani ka lempong on pelong nadu ka khandai hadu ka khatsan tarik unai lor menta usnam arjar kat khandai. Ya kani lai thu dagi dikot jong ka seng Lenti Jam Welfare and Development Association hapo ka jilam jong president uba sumar lang swear ubalaya thu ru ba menta usnam ha kani ka lempong ya kop lakai football ka ba on sapelong hamadan semen on don hadu sispa san pautuli ki kenhon ki banya simenta bat ka kenhon ka banyo ra ikanam lado kanyo ikanam Meghalaya Master ka ban mikmat pat ya ka jela Meghalaya saha ka lempong ka ban sapelong ha Guwahati jong ka jela Assam.